Matakas ka NPP nong krem blok layo mensim hadin beradon ka kenhun kinong kasyan menayam ka Voice of the People's Party nong krem berawan penyeso ha ka jirang kinong kitkam ka NPP nong krem blok ha Hollywood Hall like ko ya kini kinong ramat nong kasyan ka Voice of the People's Party kentup ki kentai ba sinrang la pedeng buram daw noyam ka NPP nong krem blok ba lambol malngyang ha ka jindon lang working president ka NPP ba Hamlet Sendoling kumju uketong ke NPP Dr. Dia Nonglait Kiwaipan. Uai na ginangiram ke WPP nong krem uba Marcus Mautho abakren ha kejingilang laong. Bakadaw bala penlong bat ke kenhun ban mi no na ke WPP kidon sibun kidaw hendai umpat yu apa banyak tu ya menta bat ursakren ha kejingang pat ba banlong ha kini kisngi. Laong bola rai men kasian ya Dr. Dia Nonglait nama bola mat sibun ha kejingai enti bat ke Voice of the People's Party nado ka MLE election aja pulai berkumju ha ka MP election aja pusau. He believe play me. Ya kita yang pi, play nam ko ti ati, pinang lembar ti pinyo sibun ki believe. Yang kat ini kat Islam apa? Kam crown mo ko. Banyai tong banyai ni kharmuan. Nanong kran. Pemunda khar. Ibong iba sisya kharmuan. Baru pun ni gai hak. Yudi. Baru pun gai hak. Ibong tong babai ni mungkin mengawai lasi. Mereka mungkin kan hanya kawai lasi. Nak benda parti kemai. Nak benda kita join dengan NPP party. Terima kasih. Pengajian hukum kali kapor banwan banai kecil kesian ia Dr. Dia Nonglait nomor bangaladap banmat isibun kecilnya nanti jonga bat ke parti WPP kena kadangam kuasu bani thui kadaw nomor nasutu habadon kading katadam kami Lantaran dia tu kita kiai goro kan cerong kan tu ia kapor dia gini ginong keren ke basyadin. Mereka nom dia tu ia kata kan saya keren. Akibat pat ki meeting ki ban sabu bagi bersama yo banyak keren banyak tai kiai goro ki ban laja hakini gisni ban ta hakini election. Sibun kimat kicura ke bangini keren mulai di Jerman ila ong yang ban keren mengkot tikunta ngah ban penungkot ikini kecing keren ngalas jam no Sikiwe kebantah, hendak sibun kimakru kebangin hamil keren, nomor ni ibah kini kisni ke pementah, ni bagi breu kibun kisotho bakla, hakiki wan tu kali kau umsau kau bersyarkai, kamtam ni kibreu kibaduna, kamtam kibreu badang lengkap, ia kijumut cepat hakabor dan berkat betul kisyok terlep, ia kata kau umsau, hendak niru nilong kumkisupai. Bani hakipor kisi giban sawan begini keren kita ke meeting kenang bagi syai bagi kita kibri minum lihat hukum kita kecil siap penbi bagi kita kebecari jauh jom kino ke parti nala dapat kasihan iba abdan hawajar pulai nala dai wairu nong keren election ye nala dapat kasihan ye Dr. Riki Jason tuan bangkuai Ahmad Orblay Milih sisa, boleh orang ba, udon sisa dia tak mensim, kebaru beli, berkata kecil kle, dia kan ribet, dia kan jelah, dia cat beriu. Mereka next kampat bahkan dia kenti ke pemerintah, ublai ulasai pat, dia Dr. Dia Nonglait, bensim, dia kan bentah, akan dia kenti ke pemerintah. Kenang nak pendek, dia kan kepada Dr. Riki ilat depan majpang, hakipor kepada longkum MP. Dengan next kam baru bagi Dr. Dia Nonglait indenglah berbencana isu ia kata kepada Dr. Riki iladap bangkren kini kisnem ke balai no bagi nak berbencana berpenurlong ia kata ya begitu kum kecak beriu kasih jengi penrung ia kecil kasih harga khnit ku bapra bagan long dia kata official language jengi kasih bagi election ke baladap nidon la kacong
Nên UI bahkan ni kenti ke pemerintah ni dah dalam boleh krui kan ni bahkan don ke jingkermen ni don ke jingkermen bagi doktor dia nolak sesisun mentah injo ia kan ni jingcok akan ni kenti akan ni by election ke pemerintah omdai tang kata nganget skamru lanong keren konstruksi hawa ajar bubra ke NPP kan yo so jo ke jingcok Omtar kata hendak next kamru bagi NPP hawajar bupra kan job yang men suncar sesisin yang ketiga state bagi jalan bagi kejong ni next kam lagi ji trai jutong nang jungi way kembali don hangni krui hangni nasai kapdon jing isu yang bagi joru yang 6 tam nama tajuk doktor dia dalam nama nagani kan no crime consultancy Lumayan WI yang di resort di Pemenshua hawa ajar busau juga NPP dan nongkrem khususi WI keduna hadu kata-kata hendai ni iru begini gibreu di bangi itu itha hande katukan ni kidon hala kejong ki parti hendai ni bahani kesnibat ke pemerintah WI cibon kidon ke bapula bagi WI nilai don hari ni kiti banganget skamru bahkan ni kenti mata in try shutom in try aku jingsoret in try dari start nang begini yo so jadi jingjok jadi kita gibai parti yang kan ni parti ke basen syari yang cala ke ni hendak ngiru ngimdai kita disupai ke besusya bagi kita gibai di parti keren kat bangun hendak ni apa nyambi berpeni dia kata nongrim Dai kata kijingi echat benreu tu presiden juga BPP ni hapan sai madam duk ini gigi baro kenang bau pai unsyai batu sutu unlat naga kijingo habitagi tin ki chali jum baro breu bai je echat benreu undan bong je echat benreu henre ba bi je echat benreu tu pensyai pai da kalenti om machu kedauti PUDP romlong, HPDP romlong, Kongres romlong, BJP romlong, NPP romlong, balai longgang lagi. Balai bisu hok satu kata-kata. Menurut mai kawai kementin bukan pastor kong dan luai ru bahok kami keselap percaya. Nai hawa ni sufu aku mubriu, aku ngindai kita dibriu ni persyang dan pai ke macu balai. Dan bilang semua masuk syarkai dan senap teng-teng. Hendaknya apa sotu ko kipai ba ngim dai kan lihat aku kita ditele di bapang di batang yang perkumpulan syariat ini tak ada yang bahawi wan syarapol tentang ibi kilau kami badan ini aku aba ban kredit syukur kamat nomor babin sudu kenapa pinang berpercaya kita di pramucan di bahin di pasar mulai ngimyo ikalat untuk kesini ini compare ngasakran hagawai ke meeting kenapa bi kilau kami tentang Indonesia way kita belum coba cat beriu jongi min sayo banyak keren matpat scam kenang bunyi syai gigi ibarat kecing keren ku presiden lagi lagi sini gimana lena tang lagi mungkin ngasong mana kulai kelum ya baro si sisin mungkin Traisyutom lagi jingsta berlagi jing syarahan jika mesin Malaysia khmat nang bi doktor di alam nolaj enjoy yang jing